According to official statistics, the national grid coverage is 40%. Over 60% of the country is not connected to the grid, particularly in the rural area. Most of the Ethiopian rural population energy source for cooking, heating, and lighting is firewood or dry cell batteries. This has an adverse effect on the environment. Irish Aid supports renewable energy activities because we see access to energy as a key part in poverty reduction. በመዋልጃ ክፍል አሁን በጨለማ ነው የነበረው ማለት ነው። አሁን ግን ኢንፌክሽን ፕሪቬንሽኑ መከላከያ ሴቭ የሆነ እንትን ለመስራት ግን መራቱ ያገዘን ነው። The Energizing Development Ethiopia, co-financed by Irish Aid, supports the electrification of health centers and social institutions in rural areas. ሶላሩ ከገባ በኋላ ግን እናት ቤት ውስጥ መውለድ አትፈልግም። ወደኛና በእኛ እጅ ነው መውለድ የምትፈልገው። ስለዚህ በዛ የተነሳ ከበፊቱ በጣም ሰፊ የሆነ ለውጥ አለው። ላቦራቶሪ እንደዛ ፍሪጅ ደግሞ መድኃኒት ብክነት ነበረ ሲባላሽ፣ አሁን መድኃኒት ብክነት ቀንሷል። በገንዘብ አንፃር ደግሞ በጋዝ የሚሰሩ የነበሩ ፍሪጆች ጋዙ አንገዛም ማለት ነው። የሱ ብር ወደ ሌላ ሽፍት እናደርጋለን ማለት ነው። ጋዝ ሴቭ ያደረግነው ገንዘቡ የጋዙ ገንዘብ ነው። ከዛ ሶላር ከመጣ በኋላ ደግሞ ኮምፒውተር መጣ ማለት ነው። እና ሶላር ከሌለም በፊት ግን በእጃችን ነው የምንጽፈው ወረቀት ይጠፋል፣ ዶክመንት ነው የነበረው። In the past, health centres either used kerosene at night in order to provide lighting, or from the cold chain for vaccinations would fail, and also it was impossible for staff in the clinics to do simple things, even charging a mobile phone. With a solar panel on the health centre, that's been totally changed. As you know, most children are born at night, and therefore having good quality, clean lighting in the health centre will ensure a safe delivery. Through that project, solar-powered systems are also providing electricity to many rural households, resulting in increased access to television and radio. And this means access to information. ከቲቪ ባገኘው ኢንፎርሜሽን በዓለም ላይ የሚሆነውን ነገሮች በኢትዮጵያ ውስጥም ያለው ትምህርትም አለ። ስለ ጤና በይበልጥ ስለ ጤና በሽታ በምን መልኩ እንደሚመጣ ያስተምረናል። Light for solar lantern in the homes of rural household also means that children can now study and do homework at night. Retailing solar lights and charging phones for a small fee have also created income-generating means for some. ይሄው በደንብ ያበራል። ለውጡ ደግሞ ውጪ ላይም ጨለማ ነበር፣ አሁን ደግሞ ውጪ ላይ ይበራል። እንደኛ ደግሞ ሞባይል ቻርጃለን፣ አንዳንዴ ደግሞ ጂፓስ እንጠቀማለን። Energizing Development Ethiopia, on behalf of GIZ and with co-financing from Irish Aid, supports also the production of 320,000 energy-efficient cook stoves. የይንጬ ጊዜ ላይ ይንጬ ይለፈጅ አኩም ጋጋ ኢለጎደ ፉላ ኢለቢ በላሚ ቢጋግሪ ጋገሬን ለመስል አታይ ውዛታ አረክፋን ቲጋግሪ በቃ ቲጋግሪ በጣም ያፈላንም ገገም ይጎዳል ያፈላን ውስጥ እንጸይቲ ትዝገዛሁ እንጸይቲ ወን ይቅንስየ ካፍተ ዘበልና ዝገዛናየ ንሽተን ብዙሕ ይውደን. The benefits of ICS of improved cook stoves is at the household level is to reduce, if you like, the amount of fuel wood being used in households. This of course reduces indoor pollution. This also alleviates the for women and girls the drudgery of collecting fuel wood. በድሮ ጊዜ ደን ነበረው። ደኖቹ ደግሞ እነ ወይራ እነ ግራር እነ አጋም እነ አበሻ ጥድ ምናምን እንደዛ ያሉ ደኖች ይበቅሉት ነበር። በአሁን ጊዜ እንደምታዩት የሉም። There are now more than 650 small-scale producers of energy-efficient cook stoves. Together, they have sold about 1 million stoves. ብዛት አንድ ቀበሌ 50 አንድ ቀበሌ 50 እስከ 500 አስረከቡ። ሳጥናት ሰርቻለሁ፣ በፌ ገዝቻለሁ፣ የቤቴ ወለሉን ቀይሬያለሁ፣ ውጫለሁ፣ ምንጣፍ ነገር አንጥፌያለሁ። ብዙ ነገር ብቻ አድርጌያለሁ ብዬ አስባለሁ በራሴ። The program is also helping these small-scale producers improve their livelihood with the additional income now at their disposal.